sularga, erke olup baran şişmelerge sularga, şişmelerge sularga, su şekeri bunlarga. Ay canım sularga, su şekeri bunlarga. Akşalarda birlesin, güllerge uğurlesin. Akşalarda birlesin, güllerge uğurlesin. Güllerge suya parasın, batır görünmesin. Ay canım sularga, su şekeri bunlarga. Aktarcıktım şarası, şırık gittim şarası. Aktarcıktım şarası, şırık gittim şarası. Kuyur kız gez uzadı, şimdilik yaşanması. Ay canım sularda, su şeşerge bunlarda. Ay canım sularda, su şeşerge bunlarda. Ay kızlar, ay jigitler, men endi... Kızgangınaydı, koya kirdin. Ha? Kızgangınaydı. Dürüst yırlamadı kız. Bir kuplit oyan. Buna oynalı, Sultan Asla oynalı. İşlerine kirresin, hatınga uğurlesin. İşlerine kirresin, hatınga uğurlesin. Sen mine koraganda da uyatsız görülesin. Digitler, ey kızlar, buna sizin bile şu kadar hakikaten dünyalarımdan unutup, ağızlarımını aşıp, bütün meşakkatlerimni şitte koyup, buna sizin jırlağanlı yaşlı hatirelerini iske düşürüp basıp duram. Şundan da, hürmetli tamaşaçılar, bugün bizde, Qunaqta, Qapqa tübünde, indi nice yıllar məğineli jırları bilen halkının көңілін yaulagan, irkelegen, hem bugünkü günde de jimirtip işlevşi, şuşunday talantlı şahıslarımız. Allah'a şükür, kulşamay qalı. Mana sizni ko'rgach, şundan da şunday rahat. Bek bakmamayın, jılatasın. Jılatasın, bek bakma. Allah'a şükür. Mana bit, yaşlık birgine kile, emme de lakin eli sizge qaramaymi? Men endi yaşlık elip hamon devam eteyken, eli eng muhimi, jamaat kişinin anın yaşın pasportuna qaramasan, bir kimde soramay. Көңіл яш дәртлі болырға тиіс, шулай ма? Эх, сен яшлық шунды қысқа болып тұйылдың, кешін шешке атқан болдың, әтаңында енді ауфедім зейін құйылдың деген шоқырды. Әрі, жырлайсыз еме, Фердинанд, дәрттеніп жырлайды, бірер қолық жырып шушында біргінде көплет үздіресі келеді. Көңілі шулай сіз әбейті, дейт әлі? Жырлайса келейін да ол. Ненде жырлай, ойнасаң да жырлай. Әйдәлі? Бүрі танайста. Ұялығын икейді, бірісі суларға ақты, Мәдинән гүлгәйін, бірісі суларға Жылатасың мені. Айттым мен сен. Рахмет, жамағат, құрметті тамашашылар. Таныштырмасам да танисыздар. Бұл шәхестерді танымышы мүмкін түгіл. Мәдәлекин таныштырасым келе. Міне, янашамда Татарстанның халық артисті, көрінікті жыршы, талантлы Аппас жігіті Фердинанд Салахов. Аны тағын бір мақтаулы исімін айтмеші болдыр алымен. Мақтаны қалы бүгін. Мақтарлық шутымыз бар. Илхам Шакиров исіміндегі премиясы білен шын көңілден құттаймыз. Ижаттың шешек атсын, бірлесін, хүрметіміз. Зор, қайыр біріміздікі де шолай. Тамашашылқылық бигеректі. Әрқайсымызға насип болсын. Білсін Алла берғанбыса. Фамилиямда Шакиров бет. Бұл әлі. Bana zəngər gülməyinə kiyəsin yaşlı olanlara kiyəsin yüreğindən dinlədin mutlular yanar uyularına
Hem dünede oynaganda ot çıkarıp jırlar oynaytırgan ekerenге генә елешмеген аны куаларга кирәк. Hem döne konser aldığından başta bir katı dolap aladı ya. Аның jırlары да дулаганы. Anda parmak kanatı falan bütün nerse şıyıl vakitte. Niçin Zengerkul'den başladım? Çünkü Lütfiye Kamalova Zengerkul ansamblının jitekçisi. Rahmet. Yaktaşım, dostum, bir küp çaralarda alıp barışı. Tamada deyip etsem de kadir cemaat olsuz indi modaga kirdi. Şulay bey şuna göre de alıp barışı, konferansiye, jırşı, Vildamir Bakavi. Bakav. Eylet ettin mi? Eyvet вообще, мощный был, да? No. Мощный. Bana ben... Өзімді шанып күндем Evet, Ferdinand. Ola bir şunday, qaysı bir kişiye qaraysan deymi? Hindi de bir jırı göz aldına kelip basa. Hem men Almaz senin tege şıksın bakşalarga. Nuka şol birgile kup bitin. Çıkmışsın bakşamızga şımırtılar şeşek ata. Bir seni siyeler diğer söz yeri bizinin hakta. Мощный жюри, мощный жюри. Ага. Пакет. Aha! Kuşteneş! Kuşteneş. Biz ekke! Tatarşası! Kuşteneş diye batılar. Bu sindendir bitinde. Minden. Çünkü bana yalagat Harman Yaktaşlık Cemiyeti'nin jitekçisi, talantlı jırsı Almaz İşmirratov. Rahmat! Bütünümüzge mi ol? Ha? Bütünümüzge mi? Nima? Güzel. Bu kitaplar, benim ul kitap yaratkanını bile bit. Böyle rahmat. Almaz. Оқитырған китап. Түнне оқитырған китап. Benim özüme de ömür boyu открытка kitap verdiler. Salavatqa altın verdiler. Ömір бойы шулай. Bana kitap, intelligentliler de kitap verdiler. Ömір бойы шулай, потому что Benim сен ağzı күздікті. nerse böyle gitmiyorlar. Mine gül maşina verirler. İşte bir kere. Hayır ona. No, yanagat. Bana biz indi uz işçiler deyip söyleşiriz değil mi? Profesyonellar deyip söyleşiriz. Bana bizim aramızda onu uz işçen deyip eytirgen işik tirtileyilen bey. Onun munglu tavışı, şul kadar halıkşan, şul kadar uzun sahnede tutuşu, sabır. İndi nice yıllar Risana, sen sanat ülkesinde yaşayız, medeniyet ülkesinde nice yıl? 45 yıldan orta indi. Kişi bu kadar yaşayacak. 45 yıl. Tatarstan Oğat kazangan medeniyet hizmetkeri. Risale Mustafina. 35 yıllık, 36 yıllık Filarmoniyaga kelgende sabaha barganda şuşlaydı. Bir özgermey. Замороженный. Sen Kaladinlik'te turasın valla. Yok avulda turam men avulda. Рисана жырды баштаганда Екатерина второй садикка жүрдү дейли. Вторая. Питер Первыйлар бар ya. Бар. Buna Aktanış halkı bir talatlı halk cemaat. Anda jırçılar desin mi, şagirler desin mi, yazıcılar desin mi? Ol büyüşler turunda sözde yok. Çünkü birden bir Tatarstan Devlet Jırhan Biyu Ansambli Agidil isimli, şunday Matur isimli yırtken Bartik Aktanış'ta. Akademiyski деген isim aldılar o. Akademi, şulay mı? Ovet yukarı isim. Hemen şu Aktanış tuprağında tuğan, mana şunda garbında oynarga öğrengen, jırlarga öğrengen, ele ol jırlarga gına tügülen jırlar icat iterge de öğrengen Ayzat Şeyhil Mardanov. Tatarstan'ın at kazangan artisti. Bu Agidel bir ansamblinde men işlepte gittim, büyüçüde biter ben. O şol seninle gitken sen gürledi belki. Bizim de ölüşümüz kirgende öйтмекшi. Şehir kuraydan bir yaratan olan ansamblini. Şundan da anda talantlı, ungan, bulgan şunday. Alar bizim böyle Tatarstan Jırgı ansamblinde de hem şolay başka kolektiflarga da bir güçlü konkurentlarının birisi. Onda jırgılar biylerde ey bağrım, ey gülşeşekkeyim. Biz de kuruşken sayın şundan da biz nice yıllar birbirimizi bilemiz değil mi? Şu bu gayelerini de bilemiz. Şundan da senin indi regalilerini eğite başlasam Tatar jırı konkursu diplomantı hem edebi söz konkursu laureatı şagire
Alıp barışı, hem şulay yok, bugünkü günde alıp koytuşu dayı mı? Alıp koytuşu dayı, şoför bitti. Ali başına da dayırca, Ali usta dayırca. Çünkü onun imi hatın kızlar şoförler arasında en çok ştraf tülevşi ol. Yok. Risene bilen Lütfiye'ge qaraganda ko'proq maqtasan, iskandalga sebep chiqasiz. Yaşa Kamaliyeva. Ismakar, businesswoman. Koyma. Kuşteneşim Cevdet Efendi var bitmiş sizge. Kuşteneşim kola kurmasın indi bir o. Kuşteneşi var bir Tünler boyu pişirdim 100 kukeyden. Korayım televizordan pek nezik görünesiz. Biznesmenler şulaydı, bir kukeye yapışırsa da 100 tapırlap kalır. Gruplarınızda bittiğinde. Azırak gidiydi tazarıp ki. Ütüp gitkensin, jabağıp gitkensin. Bu benim bile bulgan hal. Klublarda uzak yerdik, jırlap yerdik indi biz. Hazır da jırlap yerimiz. Şunday momentlar bola, bizni tekşiriu için azrakkina avul klublarında utlarını söndürüp alalar. O nişik jırlayım eken deyip. Utlar jırlap duram, ut söndü, şalt ut söndü. Halık gıj itip aldı. Men jırlap duram, bir neseye koramayım. Kurkudan da jırlaganmındır indi. Şundan köpmedir azgina pauza, hem bir bola. Aney, tega apanı qaralı, haman utsunsa da jırlay deydi. Bana şunday hal oldu. Senin bataryayın oturmayı. Bataryayın oturmayı. Sana göre o salkın klublarda şnurlu mikrofonlar, el utsuna, olan firlinet mikrofonlara değil, aparatörü janıp çığa, ağaç klublar, jırlarga kirek, salkın, Әлі концерт біткенде пішмақтағы бұзлар үріп түше башлайды. Бірақ шындай дәуір Пішәсің Беларусь тракторында, ол Беларусь трактор колхоздың әлігіне терісін пұшатып келген жып-жылы арба саламда салмағанlar ябышып келесің, клубны ашалар, аның кәжесін гіне қуып шығарасың да клубтан, анарсың аппаратур қойырған. Біліп басасың. Анарсың ол ашық клуб бұлайынды, анан зав клубны іздей башлайсың. Міне әлігіне қойтып кеткенейім. Күні бұй өтір бұрды. Әлі қойдып қына кеткен. Hem 42 yıl сол сөзді іштемін. Uzaf қылып, үшті қайтып қына кеткен. Сырым сауын кеткен. Бұл сөз білән келішмейм, потому что өзімді дом культуры деймін. Мен шуңа көрейкем де. Шәйітті батарейка дегенде, батарейкады білән мен ішләдім енді ол жаным. Батарейка білән. Сенің батарейка білән. Сен батарейка білән ішлемәдің, сен аккумулятор. Аккумуляторлық Bir zaman bire neydi hal oldu? Bire şuna bulgan halinde. Hamdun apa bit ol enerjikli sahne kişisi bit özünüz bilesiz. Bana konser bitkende o biyip gider. Şunda tügerek boyunca konser bitkende. Konservkinde, masovkada gene kuterege kirek bitinde konsertler. Bir zaman biyip gitti Hamdun apa şu hadı zor gavdalı hanım ki biyip gitti. Şapıt aldı da koydu. Biz bütüne bir şakatlık nasıl bulayken hazır deyip uylayız. Ha bitti baş bitinde. Ne işliyken bu hazır deyip. Aptırap gittik işte. Korasak bu şalt edip durdu da dalşı biyip gitti. Biyip bitirdi de indi baş yedi. Baş yegeç kişi kol şaptı. Hazır bu yedi nişik oğnatayındı. Nerse bulganı. Hamda paytayındı halıkka. Bilesiz mi? Bir teki nişik kanıya sahnege bir tamaşaşı çıktı. Miğa bula gitti şeşekdi. Bulakının bir tekini yetişken yaprağı. Şu yaprakka dayanıp jığıldım diye. Evet şuaydı da. Oralı sol gövdesi bilen de yapraklı sizde yıkanayım. Bunda шығал қармен фильм, Хамдуна темасына кіргеннен. Біз аның білен көпшілерді кенде. Әлік бит концерттің оңа барыйы, соңа барыйы. Левые, правые. Қазір айтерге жарый. Уақытта ярамай тұрған. Хамдуна білен недек Мамадыш районында ерейбіз. Ол вақытта Фатух Сәбәнш главанда, Құддүс спиртзавод директоры. Хамдуна костюмын жуған. Астын итанитовый итек, үсті гипер, анда мұнауның қайып бант бары, шешегі бары. Аны салдырған. Алып келген бант чемоданда, мұның бант тегіт тәгілмеген.
Кая булавка. Инде Илмир Шәрифуллина үзенең чәчен ясыйдыр иде, чыгып сразу башлыйдыр концерт. Без әле киенмәгән, штанда юк әле безнең. Илмир уже концерт башлаган, Илмир Шәрифуллина. Һәм дөнья Тимиргалиев җырлый бер 4 тапкыр кычкырды инде. Һәм дөнья киенә башлады. Апайым чәчәгем. Булавка. Юк булавка. Әнә белән җып бармый икән. Давай тегәбез. Апайым тик давай. Баскан мин тегәм тизлегенә. Бер заман булай баскан Тора булай. Төшне, ашкана төшне искәлә бармый. Булай. Калгып кибеләргә тегелгән. Мәрхүм аны гөлсигә тәгәрию. Тегелгән. Апайым төшеринде нишлеп калдым инде. Булай итеп карыйбыз. Гипер җыртыла. Тегеләй дип. Ну, төш белән кая эштән генә әзеп була төш белән итәкне башкарып. Син кирип киттең. Итәк астына. Ишек шакыйлар. Дади хәмдүнә. Каттыс белән күз алдына китсәгән. Килеп кермәсен. Итәк астында. Шуны мәрхүм Фатих Сәбәч бер 30 елдан соң әйтте. Анда син еңди. Ул әкәмәтләр күп инде. Мин аны сөйләгәнемдә бер Хәмдүнә апаны бит Казан урамында мотоцикл бердергән бит. Бердергәндә Хәмдүнә апа сөйрәп торгыздырганда теге мотоцикл син нәрсә күзең чыккан мәллә. Сетнер ярым гәүдәле Хәмдүнә апаны күрмичә килеп бәрелдең урап узып булмыйдыр имәллә дигәч буладыр я Хәмдүнә апа бензин җитмәс дип уйлады. Сорамакчы мотоциклист үлмәгәнме дип. Дага булып басый. Дага булып. Мана теге, ну нишлисең инде, ул дага дигәннән ул дага гына җитми бит. Бер иргүләт итә икән. Аракча. Шуннан үлгәч күмгәннәр дә хатыннан сорыйлар икән, менә ташына нәрсә дип языйк. Языгыз Горбатова только могилы исправить. Хатыннан алда үлгәнме? Бәхетле. Бәхетле. Шуннан бер айдан соң комиссия килеп төшкән зыяратка. Дегендә исеме юк, фамилиясе юк. Нишләп булай? Ахыраннан сорыйлар икән. Кем күмелгән? Менә хатыны шулай гына дип язарга кушты. Юк, шамыбыз чыгып карыйк. Карасалар, теге мужик юк. Менә бәттәш шул. Тегендә записка калдырган. Я у Анки через 3 ямки. Килеп алыгыз. Бер мәзәк. Так, мәзәкләрнең булган хәл. Җавит. Хәзер без Кылшариф мәчете фондын оештырып, Кылшариф мәчетен төзелтергә йөрибез инде. Фонды образовать итте, без благотворительность. Питерларга, Мәскәүләргә йөрдек. Идел, Урал, Себерләрне калмадык. Хәзер Перимгә барып эләктек без малай. Перимгә барып эләктек, Барда районында, Бардар шыгырым тулы. Без инде анда алдына аның теге урыннар куядыр, анда садака салалар. Шул садакаларны алып кайтып инде мәчет фондына тапшырадыр инде. Хәзер безнең ведущий, представьте, Кылшариф мәчетен торгызып йөрибез. Безнең ведущий Аграфина Васильева. Крашен газа. Грушенька безнең. Грушенька. Хәзер сәхнә артында басып сөйләйм әле. Сәхнә артында басып торабыз. Хәзер мин шакырган кеше бит инде Грушыны. Беренче тапкыр әле зур мероприятие үткәрә. Грушыны әйтәм, шулай эшләрсең, булай эшләрсең. Яра, үзе дә каушады инде. Ярар, әйдә, башлыйбыз дип сөйләштек тә, башлыйбыз дип әйтеп җибәрдек тә. Ярар, Аллага тапшырдык дияргә кит. Сәхнәгә чыгып рәхәтләнеп малай, мәчеткә акча җыйдык. Бисмилла итеп малай, бисмилла итеп. Чыгып кына киттем, мин чыгып калдым, ул сәхнәгә чыгып кетте. Шуннан соң сорадым, мәйдан күрүшү син хәтерлисең бу. Ләммим юк ди. Хәтерләмим. Автоматически. Телефон шалтыры икән мәктәптә. Мәктәптә бит инде звонок төбендә элек апайлар утыралар, шалтыр звонокны басарга, анда тәнәфескә чыгарга инде. Алган телефонның теге башында. Алло, мәктәпме, мәктәп? Тыңлыйм. Апа җаным, иртәгә сезнең мәктәпкә тикшерү килә. Зафрана белән инспектор киләләр. Шуны мәктәп директоры каршы алсын әле. Барып әйтегез әле мәктәп директорына ди икән. Ярар, теге апаң ашыга телефон трубкасын куйганда, җигерә мәктәп директорының бүлмәсенә ашыккан. Барып җиткәнче оныткан. Зафрана белән инспекторны ничек әйтергә икәнен. Биби. Барып та җиткән, ишекне ачканда, иптәш директор,
Иртәгә безнең мәктәпкә Иске Питер белән Завгуран килә дигән. Менә шул. Иске Питер белән Завгуран килә дип, киле чыгып киткән, ничек әйтергә белмәгән. Ай, Биби. Бирау, кибеткә барган бит. Кибеткә кергәндә кибетчегә әйтә икән. Теге глазок сатып алган булган. Теге бар бит. Алыгыз, глазогызны, эшләмей. Бер дә күрсәтми. Иш күрсәтми. Бей, ишегезгә тишек тиштегезме соң? Ну тишек тишкәч ул нәрсә кирәк миңа болай да күрә бит. Соңлап кына әтәш кайтып керде. Танырлык та түгел, лә хаулә. Кикрик китек, күз төбендә фонар, аяк аксак, шак-шак сирелә. Хыппынисә би әтәшенә карап, әйдә син әтәш була әле. Әрнеп былай сөйләнә. Тагын күрешеләрдә булдың инде. Тагын гына кылдың туйымсыз. Үзеңнең бит 15 тавыгың бар. Менә дигән карап туйгысыз шундый матур әтәшсең. Яннарыңнан тир калтырап кына. Экреңгенә атлап үтәләр. Бер чакырсаң 15 дә килә. Ни сорасаң шуңа ризалар. Әшин харап, ашпур шылтыратып, күкрәк киреп жүргән буласың. Эштәүенә мактанасың әле янәселә иртә торасың. Кикрикук дип шүрән шаласың да, эшең бетте. Калганы Зөлфия дип әйтеп булмый бит инде. Калганы тавык җилкәсенә төшә. Күкәй салу, шеби каравы, балалар каравы. Әсин күндә кәҗә сукмагында шүрәләсен әдәм аттыгы, я күршеләрнең тавыклары казма, томшыклары әллә алтынмы? Соң шул кәнтәйләр аркасында канга батып кайткан иде узган атнада. Хамман тәүбә итмәгәнсең. Тавык инде кайда да? Малны иясенә ошамаса харам була диләр, дөрестер. Бигрәк хат муллама ошагансың. Кит, күз алдымда турма, себерке. Хаппылисе әби тиргәп азгын әтәшенә җием сипте. Анда да җәвит ирләргә ләгә инде малай, бабайларга ирләргә. Шәшә Камалиева, рахмәт җаным. Яз җитүгә янга яшәрәләр урман кырыларым. Яшелегемне сагынып, җырлап киләм. Кушак кыштавым моңнарын. Яшелегемне сагынып, җырлап киләм. Кушак кыштавым моңнарын. Йомшак җилләр битем иркәлиләр. Анда күреп туйып
babam munda yirin sürgen at iğne salıp kulların reşelerin madur tuğayların nişek taşlap gidim dostlarım etkemizi kalman kırlarımına nişek taşlap gidim dostlarım şunda kalaminim Татарстанның халық артисті Фердинанд Салахов. Bravo. Сандық ішінде тоныш әйбір, керек әйбір, файдалы әйбір. Бұл әйбірнің башқа әйбірлерге қарағанда жүйі жоқ. Жүйі. Жүйі. Нет шва. Нет, да. Настоящий ол кіші секенсіз. Оқыған кіші, оқыған кіші. Халық артисті бейт. Шуннан. Оның бейремі де бар. Ләкин оны синоним сөзі білен отыйлар. Жұмырқадың бетінде жиі жоқ. Синонимі бар. Жұмырқаның бейрем бар мısın? Неше болмасам, қорғабыт қасы. Күкей бейремі бар. Татар milli ризығы шүкір таба дейлер аны. Күмәш, ипи. Шул қадәрлі. Yok bu bittemesen indi. Yok Ali. Şunu kütер. Yok Ali. Түгерек те бола, ұзынша да бола, İkmek? түрлі түсте де бола. Жұмырқайын. Бұл қадар үстізді кіші болыр екен. Көкей! Yok. Bu sözde kişi. Aman şu yumurta deyip otura. Nerede uyuyorlar? Мен қалай жейтен, мен бітін жеу еткен. Мен бітін әзірек культурный кісі. Ол келгенде білі көкей дейді. Башта ес көкейден баштаған yok. Ес көкейден баштаған yok. Hamam көкей. Yüzde bir kukey deyip başlayan değil. Hamam kukey gayler. Білген ол, білген. Vallahi bizde ne yok. Sevdagar kişi sevdagar kişi. Aman. Гүлшешек Түтей, рахмет, бұл дұрыс жауап көкей. Benim tavuklarım var mı şuna bilem? Cavit, kukey'i çağırıp verin de. Şu kolay mı? Yoksa ye. Hop. İyi, hoppa. Hop. Bir. Tak burası alalım mı? Молодец. Yok, әлі бұл башығына. Benim kukeyim var. Benim tavuklarım var patam. Неше тауық тұтасыз? 15 tavuk. Бұлай Mine емаққа бар? Lutsiye'ge kukey kirek. Biri güzel. Benim көкейім бар деп едім сеге. Yok, айтқан да бұл. Мұнда келгендегіне кибітке кіріп, Көкей алған ең. соңғы оқшаға неше көкей алға деп қаршысында алалар. Olup kilem işe düşte kirek üzügüzge. Ok kilem. Міне, bütün достар алдында айттың, көбірек сұлайбан, 300. Sen de niye sandık içinde azınça болады dedin. Azınça көкейінде болады.
Нишек бозын ая ул, күпкә. Әйе. Түгәрәк була, төрле формада була, озынча була. Була. Нишек озынча була? Була, тауық асырарға керек. Фердинанд Салахов. Озынча булмайны күпкә. Була. Провокационный сұраулар беріп мені ялғыз жолдан яздырма. Озынчасын кім сола? Ұзыншасы да Бар ма? жұмыр сұрабы. Бар. Дұрыс айтасың. Тірліксізі де бар. Атбар түгәрәк итәме? Онсы ұзынырақ болайын да. Була. Айы. Шуңа күрә жәмәғат зор итеп рәхмәт. Гүлшәшә. Моның менән генә котыла алмыйсың. Я бер күп жыр, я бер дишә үзең язган шигырь. Үзім язған түгел инде жәмәғат. Менә мин татар сүзе конкурсында жеңүче дип әйттегез, аның сүзен акларга кирәк бит, әтәч сөйләп кенә булмый бит. Әтәч сөйләп кенә булмый бит. Әтәчтән башка берәрләр дә булмый бит. Мин бит әзрәк җырлаштырып та йөридер. Мин белән бит хәтерле бит. Әйе, шуңа хәзер җырлы композиция сөйләп үтә. Яманы сула баланарны буйлама, ұнытқандар инді дейіп ойлама, нешік етіп ұнытым туған яғымына, анда өткен бала шағымына. Ширеміне ятсам, ширем кете, қышытқаның шақса, күш алам. Басу билап, шәп-шәп басып, иркен сұлыш алып, кім бара? Танысың мы жирем, біраз өзгерсем де, тыштан ғына, қабық қына ул. Бигізлесем сабый шақның, ізлерін де табып була ул. Сағынғанмын екен, сыйпап үтем, олап ұта әрімнәріңні, әлі ендігілерімге үткәрәм ғұмырләрімні. Шитке кидеп иркен қышағыңнан, мәхрум болып туфрaq исеннән. Зур қалада құрған исәпләрім, сине күргәч шыға исемнән. Эй, туған ят, бар бір хикмәт сірің, ғұмыр узған сайын тартасың. Әллә нәрсә булды миңа хәзер, бүтінләйгә килә кайтасым. Ширемеңә ятсам, ширем китә, қышытқаның шақса, күш алам, қырларыңа шәшеп жыр мұңнарын, қайтып килә синең үз балаң. Қайтам инде, қайтам туған яғыма, қырларыма, туғайларыма. Bravo! Aferin!
Mustafino! Dünyada her bir kişinin de bulsa iri suygan yarları Turmuş yolun birge o'tgan şafta yanlarında yakın parları Parlı bulup yaşagandagina sezmiysin de ömür uzganın İkkovlashib birge qog'iygali turmush yo'llarining to'zanin Bir-birine kerak-terak bo'lib yashashlarga bizga nijita Yashigali ikkov birgalashib umr yumg'og'in suta Barli bo'lib yashagandagina sezmiysin de ömür uzganin İkkovlashib birga qog'iygali turmush yo'llarining to'zanin Barli bo'lib yashagandagina sezmiysin de ömür uzganin İkkovlashib birga qog'iygali turmush yo'llarining to'zanin İkkovlashib birga qog'iygali turmush yo'llarining to'zanin Turmush yo'llarining to'zanin Turmush yo'llarining to'zanin Ayzat Shayxli Mardanov Mustafa rahmat. Bravo. Aferin. Aqtanish.
иді. Ей, қаралды қаралар сен кеткәш, вокзал хәтлі вокзал үнсіз қалды. Кетәсіңні сенің ишеткәш, шәлләріңні еңіңе салып жибәр. Юл җилләре әгәр ишетсә, сенің поезд кире бұрылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, шәлләреңне еңіңе салып жибәр. Юл җилләре әгәр ишетсә, сенің поезд кире бұрылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә. Seni әлі қаман кеткен, бұлсақ та біз түрлі яқларда. Көрмәсем дә сені бик көп еллар, сөюімні әзір сақларға. Шәлләріңні еңіңе салып жибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, сенің поезд кире бұрылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, шәлләреңне еңіңе салып җибәр. Юл җилләре әгәр ишетсә, сенің поезд кире бұрылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, сенің поезд кире бұрылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә. Илдамир Бахау! Достан дөрек рахмат. Яшлык дустым китте, туган яктан, ә мин калдым ялгыз кыш сыман. Туган як изге ул, күңелдән биземей ул, сагындырыр әле. Yasına kaytan koşular tüzülür, yaşlık dostum kaytır bir erşan. Gazi zetiyenin
Сарман туфрагында туып үскән Алмаз Ишмуратов. Бик рахмәт. Зур итеп рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунакларым. Сагынып кайтыр туган якларыгыз булсын, сагынып кайтыр нигезләрегез булсын, шул нигезләрдә утларын кабызып тәмле шәйләр белән көтеп торыр туганнарыгыз, кешеләрегез булсын. Ә инде бүгенгә саубуллашабыз, киләчәктә дә менә шундый җылы, матур очрашулар булсын.